Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba Syiralun Mamandung. Alhamdulillah, semoga Allah birahmat bersihat Mamandung. Mudah rezeki kebila Allah. Jadi dalam videonya lun pesampo kesalah siro tengku yang nan tengkunyan Muslim Al-Tahiri yang diangkat le NKRI Tahut sebagai Ketua FPI di Aceh dan mengaku diri sebagai mujahidin. Jadi Tengku Muslim Al-Tahiri nu dengar videonya siat. Nyo videonya lun pesampo kedron. Khusus di kedron sagai. Kon kurung lain. Kon kabumudi mesra. Dan kon kurung yang tegak-tegak temenak. Nyo videonya khusus kedron sagai Tengku Metua. Jadi dalam video yang kali lun dengar, yang pun pegah ke lun bahawa lun keturunannya antek PKI, anteknya antek ji. Yang lun bertanggung jawab siat Tengku. Bunu sadari drone yang bahawa apa yang keluh na boleh subak video live, hana bertanggung jawab drone Tengku Metua. Baik sagai-sagai mengaku drone mujahidin. Baik sagai-sagai nama aku drone mujahidin Aceh. Mujahidin ditegakkan hukum Allah. Hana pernah dipekong mujahidin hukum demokrasi. Baik salah-salah na pegah habar Tengku Metua apa? Baik salah sagai na pegah habar Tengku Muslim Al-Tahiri yang mengaku diri sebagai mujahidin Aceh. Benar tu boleh drone Tengku FPI. Tengku Muslim pegah do ketua FPI Mujahidin Aceh. Dengar lun pegahnya. Nu dengar lun pegahnya siat Tengku Metua. Donuh berat tat ka silap. Silap tat kan pegah haba. Cukup berat silap wate lun dengar video drone yang ni jauh. Video lunyan. Cukup berat silap. Cukup berat tat ciram doa. Baik sagai-sagai nu pegah, nyaung umat Islam lebih berharga daripada Kaabah. Nyan kalih lun dengar video drone yang kalih nu pegahnya. Nyaung umat Islam lebih berharga daripada Kaabah. Sedangkan Kaabah nyan kiblat umat Islam di seluruh dunia. Sedangkan umat Islamnya nama padumboh macam umat Islam. Maka Allah geperut syurga ngan neraka. Dan umat Islam yang hanayung di kadang niba Allah bahpih Islam. Tapi benar saring wate nu pegah. Baik sagai-sagai nu pegah. Nyaung umat Islam lebih berharga daripada Kaabah. Kaabahnya kiblat umat Islam. Benar tepu becut. Umat Islam yang golong tente aso syurga memandum. Golong tente. Kadang drone sendiri Tengku Metua golong tente aso syurga. Drone mengharapkan si pepecik daripada pemerintah. Bayaran drone Tengku FPI, nakeh so yang gaji drone Tengku FPI, nakeh pemerintah Jawa laknatillah. Maka drone nepekong hukum demokrasi, nekih menua nekih medeh, merangkaban jet nekih. Tapi dalam hukum Al-Quran hana. Masa Nabi na gemu politik. Kon hana gemu politik. Nah. Tapi masa Nabi politik, masa Rasulullahnya lain. Jauh tak beda dengan masa politik ulama-ulama zalim dino. Baik salah Tengku Metua. Cukup berat salah donuh bak nu pegah haba. Cukup berat salah. Pakolun nu pegah hana kujak jihad. Hananya wajih, hana jihnyo. Cuma donuh yang boleh punggung sagai. Di Burma di sini. Di poh urung Islam. Penduduk alam. Donuh na pasukan. Donuh na anu murid. Penduduk alam. Penulit mana tu mainan bak dayah. Penulit mana teman. Penemudah alam. Pakon na ajak anak murid nu untuk jihad bersama. Dengan karena Allah. Baik nu pegah-pegah sagai yang kongkon. Nu pegah lun anu Yahudi anu nyo antek jih. Antek nyo. Tapi drone nu yang ka anti antek laknatullah. Drone nu Tengku FPI lebih bangsat daripada kaum jahiliah. Tega na pegahnya umat Islam lebih berharga daripada Kaabah. Kaabahnya gelindung oleh Allah.
Gelindong jamun masa Rasulullah li Allah. Pakon jino ni apagah. Hana nu saring wate nu pegah apa? Nu saring wate nu pegah apa? Hai Tengku Muslim Al-Tahiri yang mengaku siro mujahidin Aceh. Nu saring nu pegah apa Tengku Mtua. Baik salah je ubat. Baik nu pegah ulama jino hana mengharap. Ulama jino memandum rata-rata mengharapkan tahta daripada pemerintah. Rata-rata jino ulama yang dong bak penguasa, yang ditweet bak media, rata-rata yang ulama zalim. Hanjut taikut ulama-ulama laganya. Termasuk drone Tengku Muslim Al-Tahiri. Drone termasuk drone, bapi drone. Na daya, na pasantren, na anu murid. Tapi hana guna. Benda tepu becut. Nyo videonya khusus ke drone sagai Tengku Muslim Al-Tahiri yang mengaku siro mujahidin Aceh. Nyo khusus ke drone sagai. Nu jawab siat pembalasan dalam videonya. Nu tolong jawab siat. Baik ni apagah boh-boh ya terbuh di drone. Drone mentang gaji buta pak pemerintah. Drone mentang hai Tengku ketua FPI Aceh. Nu mengharap khusus sedekah segai bahan murid. Yang hukum Allah dengan karena Allah belum pernah nepekau. Baik ni ong bak jalan ni deh. Ajak jihad bersama. Apa jihad mana ni? Apa jihad? Au play punggung ni deh Burma. Au play punggung ni deh. Kiban di poh umat Islam. Baik nak begah kelon ni nuai luar nang ro di lon di sini. Sandai lon tau, lon pun yang akan langkah. Dan hana lon play pegah bak urung. Lon pun yang akan langkah Burmanyan ataupun Umarawi. Nyaudro tu di Aceh, Tengku FPI di Aceh. Anak murid ramai. Tapi pekon hana ajak anak murid nu siat. Nu tolong jawab siat Tengku Mtua bah. Nu saring wate nu pegah apa. Kaabahnya lebih berharga daripada nyawa murid Islam. Nu tolong saring siat. Kadang-kadang umat Islamnya bahapih. Bak KTP kadang-kadang. Bak KTP segai Islam. Kon Islam yang kusyuk. Kon Islam yang sahih. Hana. Nu saring ni le Tengku Mtua wate nu pegah apa. Kaabahnya kiblat katanya termasuk kiblat drone Tengku Mtua. Kadang umat Islamnya umat Islam munafik. Jadi baik nejak pegah lebih berharga daripada Kaabah. Dan untuk perkara menjihad, baik nejihad kuar ideh binih jelang. Itu nu mangat menumpuk proposal. Sigo menumpuk proposal, menumpuk umrah padungga Tengku. Menyon pegah drone hana mengharapkan siapa-siapa dan menancit pegah ke ulama. Ulama hana mengharapkan siapa-siapa. Ulama jamun nyo tidak mengharapkan satu imbalan pun daripada pemerintah penguasa zalim. Tapi ulama jino baik pegah. Rata-rata na yang makan bersama, na yang ajak rakyat untuk you pilih. Pilih penguasa zalim. Nyo Tengku Muslim Al-Tahiri khusus videonya kedua sagai Tengku Mtua. Terima kasih beri dekat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.